Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Qiyamah. Ada Bu Ratna Marunda. Marunda ya? Ya, Iya. Makassar Pak Ustadz. Oh, Marunda itu apa? Suku apa ayah? Suami? Iya, nama orang tua. Oh, nama orang tua ayah ya, bin Marunda. Binti berarti. Iya, silakan. Ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة Ayahsabul insanu allan إضامة najma'a idhamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. Kemudian Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. hanya pendek. Alan najma'a alan najma'a idha ma'a idha aja pendek lagi. Ma'a idhamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. Kemudian Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kemudian bal yuri. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Rohnya pendek. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Coba lagi. Bal. Diulang balik. Iya Pak Ustaz. Iya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Liyafjura. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Iya, kemudian. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kemudian. Wa idza barikal basar. Sekarang agak mending ya, kemarin surat apa yang susah ya? Al-Mursalat ya? Al-Insan. Ya, Pak Sas. Kemarin yang agak susah yang banyak rohnya Al-Insan ya? Yang kemarin? Ya, Al-Insan kemarin, ya. Tolong diulang-ulang itu ya, banyak roh-rohnya. Ya, jadi saya sering bilang, bukan kita tidak pintar, tapi memang dialek daerah ya. Di situ kayaknya agak ribet. Di sini Ibu udah bagus. Ini roh-rohnya ya. Tapi ini juga banyak rohnya juga sebetulnya. Cuman di sini roh Ibu, dan koh. Roh dan koh. Tapi di sini Ibu mungkin udah terlatih dari yang kemarin ya. Nih. Wa idza bariqal basar. Kemudian. Fa idza bariqal basar. Kemudian. Wa khasafal qamar.
Wa khasafal qamar. Wa jumi'as syamsu wal qamar. Wa jumi'as syamsu wal qamar. Kemudian. Yaqulul insanu yawma isin Ainal mafar. Ya. Yaqulul insanu yawma izin ainal mafar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Mafar. Kemudian. Kalla. Kemudian. Yang ini nih. Kalla la wazar. Nih yang ini 11. Kalla la wazar. Kalla la wazar. Kemudian. Ila rabbika yawma idzil mustaqam. Mustaqar. Mustafa mah lagu. Itu ada nun kecil tuh Bu Nur. Nunnya dibaca nunnya Pak Ustaz. Gini, iya harus. Jadi bacanya begini. Ini ya nih. Ini saya jelasin dulu. Ini namanya tanwin. Tanwin itu kalau ketemu huruf mati nggak bisa dibaca. Gitu ya. Yauma idin ya. Nah ini tanwin ini baca satu, dibantu nun kecil. Ada telepon ya? Ada telepon dulu. Enggak apa-apa Pak Ustaz, ada yang Oh, ada. Oh ya udah. Ya. Jadi ini tanwinnya baca satu, dibantu nun kecil. Ila terima aja dulu mendingan. Jadi di sini nunnya harus dibaca. Tanwin ini bacanya satu Bu. Ila robbika yauma idinil. Dinil. Jadi tanwinnya baca satu. Ayo coba. Dinil jadi dinil. Ila robbika yauma idinil. Idinnya hilang tanwinnya. Tanwinnya hilang satu. Jadi baca satu. Yauma idinil. Mustaqar. Ayo coba. Mustaqar. Ila rabbika yauma idinil mustaqar. Gitu ya. Nanti banyak kok. Di Al-Muluk banyak yang nun kecil ini. Yang penting tanwinnya baca satu, selalu ni ya. Walaupun barisan di atas kayak di Al-Muluk nanti ada gopurunil ladzi, gopurun alladzi atau di Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazatinil tuh gitu, tinil ya. Nah, itu banyak. Terusin. Kemudian ini. Hukumnya apa namanya Pak Ustaz? Ini nun iwad, nun wikoyah. Oh, nun iwad. Non iwad atau non wikoyah. Iwad itu pengganti. Jadi asalnya tanwinnya dua. Diganti sama nun satu ini. Karena ini membantu. Karena dibacanya kan nggak bisa. Ila rabbika yauma idil mul. Tuh nggak bisa. Tanwin ketemu huruf mati nggak bisa baca. Jadi makanya tanwinnya baca satu dibantu ni. Yauma idinil mustaqar. Nun iwad atau nun wikoyah. Kemudian yunabba'ul. Yunabbiul Yunabba'ul coba dilihat. Yunabba'ul. Yunabba'ul ya. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhara. Tadi satu biasa ya. Penyakit ini nih jadi isim ya, izim jadi isim. Yauma izim. Izim ya. Sama maknya tadi panjang, artinya pendek nih. Yunabba'ul insanu yauma izim bima qaddama wa akhar. Bima qaddama wa akhar. Ayo lagi. Yunabbiul insanu yawma idzin. Yunabba'ul. Bukan yunabiul. Yunabba'ul. Iya, ba'ul.
Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar. Kemudian Balil insanu ala nafsihi basyirah. Diupload. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Kemudian walau alqa ma'adzirah. Walau alqa ma'adzirah. Kemudian La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kemudian Inna alaina. Inna alaina jam'ahu. Nanya panjang. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu Qur'an. Wanya ketinggalan. Wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kemudian fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Kemudian Summa inna alaina bayanah. Summa inna alaina bayanah. Kemudian iya, ini, kemudian, iya, Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Wa tadharunal pendek. Wa tadharunal akhirah. Iya. Wa tadharunal akhirah. Wa tadharunal akhirah. Wa tadharunal akhirah. Kemudian wujuhu yawma idzin nadirah. Wujuhu yawma idzin nadirah. Nadirah. Wujuhu yawma idzin nadirah. Kemudian ila rabbiha nazirah. Ila rabbiha nazirah. Kemudian
Wa wujuhu yawma idzim basirah. Wa wujuhu yawma idzim basirah. Kemudian Tadunnu ayyafala biha. Salah ya? Ala. Tazunnu. Ayyafala bih. Ayub, bukan ayab. Ayub, doma. Ayub Allah biha. Tadunnu ayyafala biha faqirah. Tazunnu ayyuf'ala biha fakirah. Kemudian. Kalla idza balagotil taroki. Agak nyambar. Balagotit taroki. Kalla idza balagotil. Jangan balagotit. Jadi tit ke sana. Kalla idza balagotit tarofi. Kalla idza balagotit taroki. Kalla idza balagotit taroki. Kemudian wakilaman raq. Wakilaman raq. Saktah, diam sebentar tanpa nyuri napas ya. Kemudian wa dhanna annahul kiraq. Firaq bukan kiraq. Firaq. Wa dhanna wazan jangan wazan. Wazanna. Pak Ustaz, saya angkat telepon, ada masuk telepon. Oh, boleh. Silakan. Ya. Terusin lagi ya. Wazanna annahul firaq. Ayo. Wow. Ini ayat 28. 27, 28. Nih, yang ini nih ya. Nih. Ada enggak petunjuk? Wazanna annahul firaq. Wazanna annahul firaq. Kemudian. Wal tafatis saku. Wal tafatis saku bisaq. Sanya panjang dua-duanya. Wal tafatis saku bisaq. Wal tafatis saku bisaq. Kemudian ila. Ini ada nun kecil lagi nih. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Kekurangannya hanya kekurangan dialek aja. Beratnya yauma isil ya. Dalnya saya ingat dulu ada ibu siapa tuh yang ibu sama. Dalnya selalu ke S ya. Ila rabbika yauma idzinil. Ayo coba lagi. Idzinil. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Bagus. Kemudian Fala saddaqa wala salla. Fala saddaqa wala salla. Jangan ragu, ulangi lagi. Fala saddaqa wala salla. La jadi panjang mad asli. Wala salla. Mad asli matobi tetap panjang ya. Yang pendek itu kalau mad sila qasirah. Fala saddaqa wala salla. Coba diulang lagi. Fala saddaqa wala salla. Kemudian.
walakin kadzdzaba wa tawalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Kemudian. Summa sahaba ila. Summa zahaba. Nah, sahaba. Ya, itu bukan kebodohan ya, itu hanya lidah kebiasaan. Orang Makassar tetapnya jadi sahaba. Kalau orang kemarin orang Bugis, N-nya jadi eng, jalan-jalan jadi jalang-jalang, M-nya jadi N. Oh ternyata ragam budaya kita, masya Allah ya, kadang-kadang ini za bukan sa ya, jangan summa sahaba, summa zahaba za. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ahlihi panjang. Ahlihi yatamatta. Ulang lagi. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Enggak, terusin. Sampai mana tadi? Summa dhahaba ya ini ya. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Coba lagi. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian. Aula laka fa aula. Aula laka fa aula. Kemudian. Summa aula laka fa aula. Summa aula laka fa aula. Kemudian. Ya sabul. A-nya ketinggalan. Ayah. Ayah. Ketinggalan. Ayah sabul. Ayah sabul. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Wisuda. Sudah. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Kemudian. Ayah sabul insanu ayyutraka ulang lagi. Ya. Ayut roka bukan raka. Roka. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Kemudian. Alam yaku. Alam yakunit. Nukunit. Alam yakunut. Bukan nit. Nut. Alam yakun. Kalau ada warna Pak Ustaz, mata saya terfokus jadi. Oh iya. Tapi cepat tangkap kan? Tak apa. Iya, kalah itu nopo. Ya kan. Kalah. Nuto. Alam yakunu fatan min maniyyi yumna. Mim maniyyi yumna. Ya. Alam yakunu fatam mim maniyyi yumna. Alam yakunu fatam, ditahan ini guna ya. Nutfatam mim maniyyi yumna. Banyak yang ditahan tuh. Nutfatam mim maniyyi ditahan, diguna tiga-tiganya. Ayo ulang lagi.
Alam yakunut Nyaku. Alam yakunut. Alam yakunut. Alam yakunut fatam mim mani yumna. Bagus. Kemudian sumakana. Sumakana alaqatan. Summa kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Ulang. Summa kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Summa kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Kemudian faja'ala minhu zawjaini zakaro bukan dzukaro, zakaro. Faja'ala minhu zawjaini zakaro. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Kemudian Alaisa. S-nya jadi za, Alaisa. S, Alaisa dan Aliza. Aliza jangan ketuker. S jadi za jadi S. Alaisa za. Alaisa pendek. Alaisa za biqadirin ala ayyuhyital mauta. Bukan yital, itu ya juga. Ayyuhyiyal. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Yuhyiyal, bukan tak itu ya. Yuhyiyal. Kalau itu ya, yuhyiyal. Oh iya Pak Ustaz. Alaisa dzalika biqadirin. Ya. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Sadaqallahul azim. Tinggal diulang-ulang, udah pinter kok ya. Tinggal diulang-ulang, terutama dal-dalnya jadi sa jadi dal, sama ro-ro-nya ya. Yang lainnya udah bagus kok. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.